Lesson 2. Making a purchase and bargaining. In this lesson, I will be learn how to make a purchase and bargaining in the store in the Iban language. I will be practice using simple expression such as Dini aku boleh beli. Excuse me, where can I find? And aku dekat beli. I want to buy. So, making a purchase. Maya beli barang. Dini aku boleh beli. Dini, iakah dampi? Aku dekat beli. Aku dekat medak. Boleh aku medak? Bantai ka aku, bisik agit bangsa bukai. Endak aku rinduk ka bangsa tu. Aku melik sitik tu. Boleh meri aku bil. Agit bisik waranti tu. Aku dekat ngemulai ka barang tu. Berapa rega sitik tu? Boleh nuan nolong aku? Boleh nuan nulis rega barang tu? Aku ka agit milih barang ti lebih manah agit kualiti. Nuan nerima kad kredit? Tolong bungkus barang tu. Bisik penyalai utai jai barang tu. Aku kak nuan mulai ka duit aku. Boleh aku nguji kak ia? Bisik cermin ditok. Gakun endar, manah endar bak nuan. Endak ngangkun, endak manah bak nuan. Aku dekat meli curah tu. Bargaining, nawar barang. Boleh murah, mudah mimit. Boleh minta diskaun, boleh minta murah mimit. Kelalu mar, rega barang tu ringgit. So, we at the stage of shopping interaction. Greeting, nyapa. Nama berita nuan, respond to greeting. Cara nyaut sapa. Mana, terima kasih. Inquiries, bertanya. Nuan bisik nyual racun induk utai. Nuan bisik nyual. Kati nuan bisik nyual. Respond to inquiries. Cara nyaut tanya. Bisik, kami bisik nyual ubat induk utai. Ni pilih nuan. Nuan dekat medak. Asking for price. Nanya ka rega barang. Berapa rega barang tu? Berapa itik? Bisik meri diskaun. Making the selection. Milih barang. Oh, aku milih sitik tu. Aku milih tu. Tu ukai barang ti digigak aku. Talking about mode of payment. Cara maya barang. Kati cara nuan dekat maya barang tu. Kis tau ka ngena kad kredit? Enti nuan meli lebih dari RM100, baru nuan oleh ngena kad kredit. Tuk tungsung duit nuan.